Tunanya tuh kayak gini nih. Rahang tuna. Ini cuy. Dibakar. Nasinya pulen ya. Rahang. Nih. Dupa kan jangan di tengah gambar. Sambal deh. Beda ya. Sini. Dagingnya kayak gini cuy. Ini rahang tuna. Nih. Nih. Begitu rahang tunanya ya. Beres ya. Beres. Nih. Minum dong. Yang ini lebih damai. Fung Haise banget nih cuy. Fung Haise lam sum banget. Pedas tapi enak.